Da vam kažem, podcast Dejana Kreculja. Poštovani prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Da vam kažem. U naš grad je film stigao gotovo s prvim koracima pokretnih slika u svetu. Već 1903. godine, svega 8 godina nakon istorijske projekcije Braće Lumière. Bile su to rane, gotovo gerelske projekcije po gostionicama, praćene velikim merama predostrožnosti. Prva celuloidna traka bila je opasno zapaljiva, a svaki projektor bila je mala tinjajuća opasnost koja je, uprkos riziku, otvarala prozore u neke daleke, nepoznate svetove. Deo te svetlucave istorije postao je i moj otac, mada je njegov put do operaterske kabine vodio preko nemirnih mora i teških životnih iskušenja. Školovan na Pomorskom tehnikumu za brodskog telegrafistu, umesto ukrcaja na svoju prvu liniju trgovačke mornarice sa matrikulom, pomorskom knjižicom, u džepu i svežom vakcinom protiv tropskih bolesti, sudbina ga je odvela na drugu stranu. Jedan skojevski sastanak i ishitrena mladalačka reč 18-godišnjaka koštali su ga Golog otoka i doživotnog žiga političkog disidenta. Pod budnim okom UDBE, kao jedan od retkih u Kovinu sa školom za radio uređaje, otvorio je servis za tada retke radioaparate. Život ga je potom odveo u mramorak, gde je brinuo o bolesnom ocu, mom dedi, svakodnevno putujući mopedom po prašnjavom putu od Tucanika. Upravo tada se u selu otvara bioskop. Kako nije bilo stručnog kadra, ocu je ponuđen posao kinooperatera uz uslov da stekne zvaničnu kvalifikaciju. Uvek željan znanja, otišao je u beogradski bioskop Balkan, onaj isti koji danas stoji kao spomenik kulture na uglu Makedonske i bulevara Despota Stefana. Tamo je kupio literaturu, savladao teoriju i praktično spremio aparaturu za projekciju. Tehnika je tada bila čista zanatska veština. Filmovi su stizali u malim rolnama koje je trebalo precizno spajati u velike koturove, lepeći ih acetonom, a zatim ih, nakon projekcije, ponovo premotavati za slanje dalje. Kako sijalice kakve danas poznajemo nisu postojale, izvor svetlosti bio je električni luk sa ugljenim elektrodama. Majka mi je pričala kako mu je pomagalo u kabini. Dok sam ja spavao u kolevci pored te bučne mašinerije, ona je budno pazila da se luk ne prekine, lagano podešavajući razmak između elektroda. Poseban izazov bio je dolazak sinemaskopa, taj čudesni široki format koji je 50-ih postao zaštitni znak hollywoodskog spektakla, zahtevao je specijalna anamorfna sočiva koja su širila sliku na platnu. Kako mramorački bioskop to nije imao, otac bi mopedom odlazio do bolničkog bioskopa u Kovinu, kroz ogradu od prijatelja pozemljivao sočivo za jednu noć, prikazivao film i istom tom stazom od Tucanika ga vraćao pre svitanja. Tako se, uz miris acetona i zujanja električnog luka, u srcu Banata odvijala magija. Bio je to bioskop na putu od Tucanika, pokretan snagom čoveka koji je, uprkos žigu, znao kako da od uske filmske trake stvori beskrajno široki vidik za sve nas. Da vam kažem, mnogo godina kasnije, kada je bioskop već odavno bio useljen u zgradu Doma kulture, sudbina nas je nekim zaboravljenim povodom ponovo navela u blizinu operaterske kabine. Gledao sam oca kako, posle decenija pauze, ulazi u taj čarobni prostor. Njegov pogled, nekad naviknut na varnice električnog luka, sada se susreo sa nekom sasvim drugačijom tehnikom. Primetio je, gotovo uzgred, da je u pitanju magnetski zvuk, tehnologija koja je svetlosnim godinama bila daleko od one optičke trake koju je on nekada, uz pomoć majke, krotio u mramorku. Među brojnim crno-belim filmovima koje je on snimio, a na kojima sam na fotografijama i ja zabeležen još od kolevke,
uspeo sam da sačuvam i nekoliko komadića pravog bioskopskog filma sa optičkim tonskim zapisom. Ti mali prozirni isečci, verovatno ostaci nastali prilikom onog pedantnog spajanja i odvajanja rolni acetonom, danas su mi vredniji od bilo kakvog hollywoodskog spektakla. Oni su fizički dokaz vremena u kojem se magija stvarala ručno i sećanje na njene čarobnjake. Paradoksalno je što mog oca svet pokretnih slika suštinski nije zanimao. Ne sjećam se da je ikada, kao običan gledalac, seo u bioskopsku salu da odgleda film. Za njega bioskop nije bio mesto maštanja, već ozbiljan i odgovoran posao. I mada je tim filmskim hlebom hranio našu porodicu samo jedno kratko vreme, on ga je mesio sa istom onom preciznošću sa kojom je popravljao radio aparate ili kucao telegrafske poruke, a potom i decenijama poklonjenim predanim pedagoškim radom u školi. Da vam kažem, danas dok gledam u te sačuvane komadiće trake, shvatam da on nije morao da gleda film. On je svoj film, onaj stvarni i životni, proživeo uspravno. Na putu od tucanika, između porodice i operaterske kabine, ostavljajući nam u nasleđe sposobnost da vidimo široko, čak i kada su vremena uska. Hvala vam što ste slušali i do sljedećeg slušanja. Ostajte mi zdravo.